دوستان عزیز السلام علیکم خوش آمدین به کانال ما دیننگی بیسکویتی تیار کردگی انا میخوام شده این 8 دانه تخم 24 سانتی متر وایده چی میگوین فرماده من از این سه تقسیم میکنم و کرم تیار میکنم این بیسکویت شب تا سحر تا یخ دان بود من این این وایش روش این من چپا کرده مونده گردم شد بالایینده برای همین خاطری خل شده است لازم میبریم شد و کرم تیار میکنیم و کرم میکنیم شد دوستان عزیز من اینجا کمتر کورچکتی خل بریدم من قدری بریدم گویم و حاضر اینجا مثلا رشته میگیریم و اگر کشمو لیسکا نداشته باشید کورچکتی بری کجالا پجالا میشد برای همین گفتم که من فقط رشته کتی میبرم شد من میمونم رشته و هم خیلی ریسکا میگیریم شد میبرد شد اگر دشواری نداره اگر که لیسکا نداشته باشید شما دوستان عزیز من رشته مسخله بیبده کنده شد یک بار با دویم بار کردم و من خیلی راو نخواهیم که مثلا راو نبریدن من خیلی رشته کتی میشد من بینین چه خیلی راو نبریدم من دویم слояш و این سوم слояш گویم من خیلی آخرانش کمتر غلطتر شد با فکری منم но главное что яхал و مغزی نونش بینه چکار نمیده خرشته کتی هم خیلی شد بیسکویت من با خیلی ایسوسو تابش دادم برداشتم باندم جا برای همین انم خیلی از یکم کرمش تیار میکنیم خب دوستان عزیز در اینجا من قیماقی انم خیلی انداختم یک نیم قطیجه پرپو یا دیگهش خیلی نیم بود گویم سخرنی پودره و چکای فایزی رسول سختش یعنی به یگان و خیلی سخت باشد خوشرو میشد بعد میکسر کتی لات میزنیم دوستان عزیز من خیلی کریمو سختی خوشرو میشد یگان کم بودی ندارد ای کریم چیز مزهش هم بهت با مزه میشد حتما تیار کنین من خیلی از یک تورت سبیر راید میکنیم دوستان عزیز من بینین چه خیلی افزای هر گل مونده نمیشه تو گویم گل دا ممکن که وای شود حتی قبطی تورت دا عموما با مزه میشد از جوی بود دوستان عزیز بالاشته شکلات چوشیدم و خیلی دونه چوشیدم اینو تیار کمتر شم مونده برای می کودکا میبریم اکازیون من تو سیومکه میکنیم چه سیومکه не сёвуш анҷуманоҳи қавая тамам бате сёвуш ина қаб рафте ходи шам мепарад мама фуф накадам мам свет крстёж о пуфаш накнохи нами фара онҷа рависта о света куш светра онҷа куш куш Canki baba şu, canki sağ kanka şu, bu da şu. она то с днём рождения гӯнохи панчта دوستان عزیز امروز خانم ما با شما هستیم و امروز روز شنبه امروز 9 числа سالما من коляска дам рифтеса очам шуна кати сиёвушун нилфар маршрутка катирой кардам роки очам вай гуфтам ҳаво ҳам гарм вай онҷо то онҷо омада монда мешад сад бисёр барои ҳамин хотир гуфтам шумо маршрутка катиравӣ ман гуфтам коляска кати мерам то хонаям манам хала омадам қариб расидем امروز شنبه با شنبه بازار نمیدونم شام میرن باز میریم پرده هاشون وای دفعه دوخته بودم کلسه هاشو زدن در کار بریدن در کار و کشال میکنیم تمام دیگه قوای نیت کار نیت منم خیلی دینه همه کسا نقص شدیم اینجا باید کدیم
نقص شدیم گیم خدام بودیم دیگه اون کس نبودم وای تست کار برو نکردیم که تیو چند ساعت شدیم بعد صحبت کرده دیگه ویدیو هم دوام ندادم من حاضر گیم خستیم تا خونه های جمع گیر کردم پس داشتم کدا زفترک دادم وای خستیم که خشت تیاری دیدیم من اینجا دا با یکون ماگازین یکون چی میسازم بینیم گیرشو مخدم کرده دوستان عزیز ما уже خانه هستیم خانه چامشون رفتیم اونجا دا پردهشون ایودم برومده کنیشون دختمشا کلیцо کدمشا очам стиркада партфтанша ки таки что тоза книмша ба офтоб кашол кремша гуфтан салмон аз сабаби ки он хонада хоб будак барои ҳамин кашол накардимша ман гем бошидем мошина шодем мана хали вай истонилфар мани хал простиной очамшон гуфтан ки дар кор нестам ман гуфтам биёед гирем хали типа вай кунам барои ягон хамир памир нонам хали чизо карданда таги пасудаҳо да ёки кабути алаф мешӯӣ салфеткаҳо майда ҳастанд гуфтам ино пахтагӣ нихушанд хушро оба мекашанд гуфта ёки барои полшӯӣ беҳад удобни гуфта ҳамаша хушрӯ карда гирдоша духта мондам инҷа салмон уже вай зону кати истода вай тарафи қафо рафтеста пешнаи қафо нилуфар сиёҳуш инҷода хулиганӣ кардеста берун ҳаво ҳамхел гарм ҳамхел чанг ҳамхел ҳаво хушк ҳамхели хонаҳо хела салқин хнукай ҳатто даже ана михел кору бор карда шитим кудако кати имрӯз хай ҳоли соат 9 ҳастай охи 4 ҳастай 4 ним шудеста хай ифторда хӯрок ҳастаю фақат ҳамин ки паго мехоҳам ки хаста ягон хонаҳои пулӣ соз кунам ҳамаҷои порядок кунам чанд рӯз буд ки хонаи очам шонда будам мехоҳам трезаҳоя шиштан ҳамин шланга мехостам ду бор бозор рафтам аёдам биромада пурсидам ки шланг чанд сум ҳастай метраш чанд сум ҳастай таги треза шиштанда трезаҳои вай кухня шиштанда دوستان عزیز روز بخیر امروز روزی یکشنبه 10 اپریل هستیم و سیاوش بینن خیلی کنیش سیاوش و سلمان ایگروش کشته امروز در روز دوستان عزیز من уборка میخوام майда خیلی پیسوز کردم یا майда همجا تازه شده منجا стирка базур آب قاق شدن базур وای کردیسته چی میگن آب کشیده پلاسکایت کردیسته آخرش مونده تا چخلی که میبینین تریزه ها تازه سحری من خستم بیرونده شلانگ موندگی بود و گرفتم گفتم بیا هم تریزه ها یک وای کنم آب چاشم همو خاک و لایه هم خیلی چیزاش تازه شود خیلی خدا باش کرد همه خاک و لایهاش تازه شدن ملدست بعد درآمدم ایدرون وای کردم هم خیلی لطه تر کردم و تازه کردم خوشو خیلی تازه شدک حالی تریزه شویا کسی گویم نشدم و ایدرون نیز نشدم امروز اسپید نکردم برای اون که خونه های پلیسوز کردن در کارپوس تیرکا من گویم کار بسیار بود برای می خاطر گفتم که خیلی هم خیلی شویم شونم و با پگاه های اگر وقت شود حتما با تریزه شویا کسی میشون شدم بینین افتاد خوش رو بازی ساعت 2:30 شدگی هسته و میخواهم خمیر کنم خمیری پیراشکی کنم بولوچکا کنم شیرینی نمیدونم که چی پزم یگون پیروگ پزم و یگون وای کنم گفتستم هم که حیرانم که یگون شیرینی پزم شامده برای اون که حالی уже امی ای بغرز چکه اونده دیگه هیچی نمیخرن یگون سالات پلات خیلی چیزا نمیخرن وای برای می ببینم یگون شیرینی پزم با هم خوراک خورن و هم وای من با اینجا دو پارتی دیگه لیبوس هستای تمامی یک بار خانه های پلیس هست کنم که جاهای درکاری یکیه پولاشو ششتم تمام خیلی که گفتم اسپید نکردم اینجا لیبوس های کودکویا وایوشو ششتم اینوی سایدیکا انا میخیل دوستانی عزیز کار بار همین احوال
обо биём, баъд аристона монем, об гарм шавад ва чӣ мегӯям, кӯдакои шаб сарашон ноштан дар кор тез равам хамир кунам. Дӯстони азиз, агар ки шумо кати гапа сар гирам, ман телефонро расм агар тамом ҳама кору мемонам. Ва ман ин шкафа полнисти чӣ хеле ки мебинед, ҳали куртка пуртка ино истодаги ҳастанд. Ҳавая ха детски курткаҳо шуштагӣ ҳастанд. Якта ман ин курткаи шавҳарама шуштан дар кор, тамом дигарро шуд ҳамаш то ава ини хидма. Безрукавкаи хидма ва ҳатман пойафзоло поёнда ман хел партофтам шунам. Ҳама пойафзолои шушта барои он ки ман ҳам зимистона ҳам тобистонаҳошон ай боло гирифтагӣ будам. Зимистонаҳошон намонда, тобистонаҳошон гирифта партофтам заминда. Баъд гуфтам ки ҳама зимистонаҳои шушта тоза карда хушк карда, калуч палучу сапагиҳошон хай ҳама шуштагӣ ҳастанд. Қоқшавам болода мемонуша. Ана михел хамир кунам. Дӯстони азиз, ман инҷода ман пюре кабути дар ин пюреда камтар майонез андохтам бо 1 қошиқ барем. Инҷа шӯрбои омада ҷӯши деста, инҷа хамир барои пирашки кардагиам. Ҳозир дар он пирашки дар руғане, балки дар духовка мепазам, барои он ки шавҳарам ман руғанӣ не гуфтанд, барои ман гуфтам духовкада пазам. Ман инҷа дӯстони азиз шавҳарам як даста гул овардам. Гули сирен ҳам хе буш ҳама ҷои зер карда. Накунед хай шӯрбаҳото нахӯред. Ва ман инҷода пирашкиҳое ки беравған ҳастанд муҳим тайёр шудан. Иноша аёдам омада ки тухм кунам, иноша хай кардам. Ман халшдаги ҳастам. Начашидам муҳим ҳоле. Ине ки мулоими хушрӯ омадаги ҳастанд. дарунаш картошка дорад тамом. Бози булочкаҳое мондаги ҳастанд. Дӯстони азиз, соати 9 шуда, 9 мегӯ. Ва инҷода хостам як бора булочкаҳои нишонтиам тамом кардем гӯям. Манам хел шудан, беҳад нағз, беҳад мулоими хушрӯ омадаги ҳастанд. Аҷоиб буд. Ман инҷа якташа ман шикастам. Дарунашда як дона варени шафтол мондаги ҳастанд, беҳад бамаззаштаги ҳаст. Ва пирашкиҳоам хел бамаззаштаги ҳаст. Дӯстони азиз, аҷоиб буд. Беҳад манда маъқул шуда. Дарунашда агар ки фаршу пиёзу ҳам хеле чизо кунеданага, боварӣ дорам ки бисёр бамазза мешавад. Аҷоиб буд. Дарунашдаги ҳаст. Манда маъқул шуда. Вай булочкаҳо низ беҳад бамаззаштаги ҳастанд. Ман фикр кардам ки ман ростика рецепти булочкаҳое гӯям шумода ки камтар нишоло будак. Ҳамон нишолое ман вай кардам. Чӣ мегӯям? Чипазм гуфтам агар ки даруни булочкада андозам вай мекафад. Бо бисёриҳо пахлава гуфтагӣ будан мешад пухта. Баъд гуфтам вай пахлава як вақта мегирад гуфтаму. Гирифтаму амин хамири булочкаҳода шакар наандохтаму ҳамо вая нишолое андохтаму. Об катию ва дрожжа гӯем сливични масло андохтам шаю ва ҳам хел хамирашо тайёр кардам. Аҷоиб буд. Беҳад хушрӯ шудаги ҳаст, бамазза шудаги ҳаст. Шакарашам нормални. Ростика ман шакар наандохтам, фақат ҳамон нишолое андохтам. Беҳад бамазза шудаги ҳаст. Дӯстони азиз, ҳамин кати влога ба охир расонем. Ҷа бинен шавҳари ман, бинен аллакай ҳар хел жуку ҳар чизо пробатият. Шавҳари ман гулое овардан. Пешвақт мо ҳам хел ай ҳами сирен 5 тагаша мекофтем. Ман инҷа бинен ки 5 та дошта бошад ё ки вообще 3 тагаш бошад ки бо вообще ҷекпот 3 тагаш буд гӯем. Дӯстони азиз, мана бинен ҳам хел хона бӯи сирен кардаеста ки вай банки 2 литра баландида буд, барои 1 литра дамонам шам хел хонам хел бӯи сирен зер карда монам. Аҷоиб буд. Хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. Комментариҳоатонро интизор ҳастам. Фикротонро нависед дӯстони азиз. беҳад комментария кам ҳаст. Ростика намедонам барои чӣ. Як комментария нависед дӯстони азиз. Ман интизор ҳастам.